Okurugira Sheikh Abdallah Muhammad Mukwaya o District Kadha Mwambara yashobora ko kusiibarira iteeka eryari Ibrahimu kandi ekintu ky'omugasho aha buri muntu. Okusiiba n'iteeka eryararikirwe ahabikiriza kuruga ahari Aburahamu oize aha Jacobo, Ismaili, Josefu, bona Jesus bona bakasiiba aho Mukama yararikira abantu n'okusiiba. Okusiiba nikyoreka kugira ngo uri omuntu akwikiriza Mukama ahakuba n'okwerekereza ekyo ky'okukunda akakora Mukama ekyakwenda. Sheikh Abdallah yagaruka yagira ngu okusiiba tikyeneso kandi kiine emigasho mingi nk'okutiina Mukama hamwe n'okwongyera emigisha. Ruhanga katurarika okusiiba omu mwaka gwa kabiri Nabii sallallahu owaruga Maka kuza Madina kandi akaturarika kusiiba kweyararikira abantu bandize so takagira ngu niitwe n'ekyeneso okusiiba tekyeneso n'okusiima kwa Mukama kiine advantages nyingi ezimwe ahari ezo n'okutiina Mukama ahakuba kutiina Mukama tukubaasa kukora ekyo kyatakwenda omu kusiiba. Ekyakabiri okusiiba oku nikwongyera riziki y'omuntu. Mukwaya yagaruka yashobora ahari ebyo ebirikubaasa kurugiriraho okusiiba kwafa nk'oku arikushoborera. Wakora ebyo byona Ruhanga ebyatakwenda okusiiba kwawe nikufa. Warya, wagamba kubi, watongana, wateera bagyenzi bawe, wakora ebyo Ruhanga ebyatakwenda okusiiba kwawe nikukora ki? Nikufanya buri mukuuma okusiiba kwanyu, mukuuma eminwa yanyu, mukuuma emigambiro yanyu, mukuuma enda yanyu, mureebeke ngu Ruhanga naaza kwikiriza okusiiba kwaitu. N'obukiri ngu nikirungi kusiiba hoona Sheikh ashobora ahari abo abatashemire kuba nibasiiba nk'abakazi b'enda hamwe n'abarwaire. Abashemereire okusiiba nyaburiiwe n'omusiraamu wagira ngu ndi omusiraamu oine kusiiba. Omuntu mukuru okusiiba tikurarika aha mwana muto. Omuntu aheereza emyaka egy'obukuru niwe arikuza kusiiba. Ekyakashatu n'omuntu aine amaani atarwire, omuntu omurwire nitugira ngu takasiiba. Owakana n'omukazi aine enda, waba oine enda omukazi aine enda wareeba ngu enda yaawe otariire neeza kutunga eproblemu nawe toshemereire kusiiba. Ekisiibo kya Ramadhaani n'emwe aha ngingo z'Obusiraamu kandi nikiteekateekwa kuhendera 29 by'okwakashatu 2026. Amakuru aga gaashakwa Ian akankwasa aha bwa Tayari West omuri Mbara.